Tu sam, ušao sam u tvoju kuću sada i dolazim zato što ova molitva otvara vrata blagoslova za vašu porodicu. Video sam kada si pokušao da se probije na svoju ruku. Osjetio sam umor od njegovih pokušaja. Čuo sam tvoje reči kako šapuću u tišini ranog jutra. Diši sa mnom sada. Znam taj bol koji se steže u grudima kada se vrata čine zatvorena. Video sam te kako buljiš kroz prozor, čekajući da se nešto promeni. Osjetio sam težinu brige kada ste pustili šolju da se ohladi na stolu razmišljajući o svojoj deci. Bio sam prisutan kada si polako hodao niz hodnik svoje kuće, osjećajući da blagoslovi nisu stigli do tebe. Znam kako je to probuditi se u zoru sa zategnutim grudima, razmišljajući o mesečnim računima. Video sam kada si se pretvarao da si dobro kako ne bi nikoga zabrinjavao. Bio sam tamo kada si plakao u kupatilu da tvoja deca to ne vide. Čuo sam njene očajničke molitve tražeći priliku, bolji posao, šansu da pruži više utehe svojoj porodici. U njegovoj kući je bilo nešto teško u vazduhu. Energija koja je blokirala vrata, koja su trebala biti otvorena za njegovu porodicu. Ali to se povuklo kad sam čuo tvoje ime. Tama se rastopila kad sam ušao. Sada vidim šta treba da se pomeri kako bi svetlost ušla. Identifikujem svaku prepreku koja vam je postavljena na putu od strane zavidnih ruku ili nepravednih okolnosti. Stavite ruku na grudi. Ja ću vam dati molitvu koja nosi moć da otvori sva vrata koja su zatvorena u vašem životu. Ovo nije bilo koja molitva. Ona donosi u svojim rečima mir koji je potreban njenoj kući. Ona nosi svetlost koja će osvetliti put njenoj porodici. Svaka reč je dizajnirana da dodirne božansko srce na poseban način. Ja štitim ovu kuću dok se molite. Pokrivam vašu decu po imenu kao reči dolaze iz vaših usana. Odbacio sam svu zavist koja je poslata na vaš dom. Ja čistim vazduh u vašoj kući od svega što je sprečavalo blagoslov da uđe. Razbijam svaku čaroliju siromaštva koju su na vašu porodicu bacili ljudi koji nisu želeli da vas vide kako napredujete. Molitva koju ću vam dati ne treba komplikovane rituale. Ne trebaju mu posebni predmeti. Potrebno vam je samo vaše iskreno srce i vaša istinska vera. Video sam mnoge žene recituju ove reči i vide kako se njihovi životi transformišu za nekoliko dana. Pratio sam čitave porodice iz teškoća kroz ovu jednostavnu, ali snažnu molitvu. Zatvorite oči na trenutak. Osjetite kako je tišina vašeg doma sada drugačija. To je zato što sam ovdje pripremajući tlo za vaše reči da pronađu plodno tlo u božanskom srcu. Ako osjećate da je vazduh lakši, to sam ja čišćenje put vaših molitava. Ako primetite da vam je disanje postalo mirnije, to je moj mir koji se spušta na vas. Ovo je molitva koja otvara vrata. Draga Sveta Petka, dolazim k tebi majčinskim srcem. Stavljam u vaše prisustvo potrebe mog doma. To otvara vrata koja su zatvorena za mene i moju decu. Neka vaš zagovor dopre do nebesa kao slatki parfem. Neka se blagoslovi spuste na naš sto. Neka mir uđe u naš dom. Neka prosperitet nađe našu adresu. Neka zdravlje živi sa nama. Neka se rad pojavi. Neka se mogućnosti umnožavaju. Neka se radost vrati u našu porodicu. Neka se snovi moje dece ostvare. Amin. Objasnit ću vam moć svake rečenice ove molitve. Kada to kažete majčinim srcem, govorite jezikom koji najviše razumem. Ja sam zaštitnik porodica. Čuvam kuće u kojima postoji prava ljubav. Kada pomenete svoju decu, dotičete se onoga što je najsvetije za ženu. Ne mogu da odolim majci koja se iskreno zalaže za svoju decu. Pogledaj oko svoje kuće dok govorim. Ja stavljam blagoslov na svaku sobu kada molite ovu molitvu u veri. Štitim sva vrata u vašoj kući. Čuvam svaki prozor. Odmaram se na jastuku tvoje dece. Osvetljavam svaku misao koja dolazi iz tame. Pretvaram svaki kutak vašeg doma u utočište mira i zaštite. Kada tražite da otvorite zatvorena vrata, prepoznajete da postoje nevidljive barijere koje sprečavaju dobro da dođe do vas. Vidim ove barijere. Znam poreklo svake blokade. Neki dolaze iz zavisti bliskih ljudi koji ne mogu da podnesu da vide kako njihova porodica raste. Drugi dolaze iz obeshrabrenja koje se nagomilalo u njegovom srcu nakon toliko neuspješnih pokušaja.
Neki dolaze iz oštrih reči koje su izgovorene protiv vas od strane onih koji bi trebalo da vas podrže. Ali ja imam autoritet nad svim tim snagama. Razbijam svaki blok kada se iskreno molite. Otvaram staze na kojima su bili samo zidovi. Ja klija prilike tamo gdje su bila samo zatvorena vrata. Pretvaram ne u da kada je vaš uzrok pravedan. Menjam očvrsla srca tako da postanu povoljna za vas i vašu porodicu. Operite ruke pod tekućom vodom nakon ove molitve. To je znak da se spremate da primite novo koje ću doneti. Zapalite malu sveću i stavite je na kuhinjski sto. Neka potpuno gori dok mirno spavate. To je simbol svetlosti koju donosim u vaš život. Postavite sto čak i ako je obrok jednostavan. To je gest vere da će doći dani obilja. Reći ću vam kako da prepoznate kada vrata počnu da se otvaraju. Prvo ćete osjetiti lakoću u grudima koju dugo niste osjetili. Težina koju je nosio na ramenima postepeno će se smanjivati. Kasnije ćete primetiti da ljudi počinju da razgovaraju sa vama drugačije. Prilike će se pojaviti na neočekivanim mestima. Pozivnice koje nisu stigle će početi da stižu. Ljudi će vas pamtiti po dobrim stvarima. U narednih nekoliko dana dobit ćete važan poziv. Može biti o poslu, može biti o novcu, može biti o prilici koju niste ni zamislili. Obratite pažnju na znakove. Ako neko spomene vaše ime za radno mesto, to je moj zagovor na poslu. Ako primite neočekivani predlog, prihvatite ga sa zahvalnošću. Ako slučajno nađete nekoga ko vam može pomoći, ne dozvolite da klizi. Ja se brinem o tvojoj kući dok spavaš, štitim tvoje snove. Odgurujem noćne more koje su došle da poremete njegov odmor. Stavio sam mir preko tvoje noći da se probudiš osvežen. Ako se probudite u zoru i osjetite meko prisustvo, ja pazim na vašu porodicu. Ako osjećate da je soba toplija bez objašnjenja, to je moja naklonost koja vas pokriva. Prosperitet koji tražite nije sujeta. To je legitimna potreba majke koja želi da vidi svoju decu dobro zbrinutu. Razumem ovaj bol da vidim potrebe i ne mogu da ih sve zadovoljim. Znam težinu želje da dam više i ne mogu. Zato se zalažem za vas sa toliko ljubavi. Zato se borim za vašu stvar kao da sam moja rođena ćerka. Kada vaše molitve dođu do mene, ja ih vodim direktno na presto milosti. Govorim tvoje ime sa ljubavlju. Predstavljam vaše potrebe sa majčinskom hitnošću. Pokazujem vam ljubav koju imate prema svojoj deci. Ja se zalažem za vašu stvar kao da je to moja porodica. Ne mirujem dok se ne odgovori na vaše molbe. Sutra otvorite sve prozore u svojoj kući rano ujutro. Pustite svež vazduh unutra. To je znak da ste spremni da primite novo. Postavite svoj sto pažljivo, čak i ako je obrok jednostavan. To je gest vere da će doći bolji dani. Nosite odeću koju čuvate za posebne prilike. Danas je poseban jer je njegova molitva čula na nebu. Daću vam još jedan znak da se vrata otvaraju. Počet ćete da primate važne informacije neočekivano. Neko će reći nešto što vam je potrebno da čujete. Put koji se činio nemogućim pokazat će se mogućim. Osoba koja vam može pomoći pojavit će se u vašem životu kao da je slučajnost, ali moje proviđenje organizuje sastanke. Štitim ime vaše dece. Čuvam svaku od njih po imenu kada ih pomenete u molitvi. Stavio sam zaštitnu barijeru oko njih. Ja odvraćam svaku opasnost koja bi mogla da se približi. Ja se brinem o njihovom zdravlju. Ja štitim njihovu budućnost. Otvaram puteve učenja i radim za njih. Stavio sam dobre ljude na njihov put. Ne spavajte teška srca danas. Uzeo sam svu težinu koju si nosio. Očistio sam svu uznemirenost koja je uznemirila njegove misli. Odgurnuo sam svu brigu koja mu je ukrala san. Stavljam nad tebe plašt mira svoga. Pokrivam tvoj mislima nade. Ispunjavam vaše srce obnovljenom verom. Kada se sutra probudite, ponovite ovu molitvu. Ali sada ćete se moliti sa uverenjem da je to već čulo. Osjetit ćete drugačiju silu u svojim rečima. Vidjet ćete da je vaša vera porasla. Imaćete uverenje da su promjene već počele, čak i ako još nisu vidljive vašim očima. Ja ću raditi kroz noć sređivanje okolnosti u tvoju korist. Ja ću pokrenuti srca da budu naklonjeni prema vama.
Ja ću pripremiti sastanke koji će rezultirati blagoslovima. Otvorit ću umove tako da vide svoju vrednost. Dodirnut ću ljude koji vam mogu pomoći. Ja ću stvoriti prilike tamo gdje je bilo samo zatvaranje. Ako vam neko dođe u narednih nekoliko dana sa predlogom ili pozivom, obratite pažnju. To bi mogla biti jedna od vrata koja se otvaraju. Ako primite neočekivani poziv sa dobrim vestima, to je moj zagovor na poslu. Ako slučajno sretnete nekoga ko vam nudi priliku, prihvatite je sa zahvalnošću. Ako se pojavi prilika za posao, čak i ako izgleda mala, prihvatite je. Veliki blagoslovi počinju malim znakovima. Odmaram srce svake žene koja se iskreno moli. Jačam veru svake majke koja se bori za svoju decu. Iskreno otvaram puteve za svaku porodicu koja traži bolje dane. Ja sam stručnjak za nemoguće što je omogućeno kroz iskrenu molitvu. Pretvaram suze u osmehe, oskudicu u obilje, zatvaranje u otvorenost. Blagoslov koji donosim nije privremen. Ima duboke korene, stvara trajne plodove. To se umnožava u životima vaše dece. Širi se na druge oblasti vašeg života koje ne možete ni zamisliti. Iskrena molitva pokreće čitave planine teškoća. Majka koja se moli u veri uklanja prepreke koje su se činile nemogućim za pomeranje. Ja prosvetljujem razumevanje vaše dece tako da donose mudre odluke. Štitim ih od loših uticaja. Stavio sam dobre ljude na njihov put. Otvaram vrata studija i radim za njih. Čuvam ih od nesreća i opasnosti. Pokrivam ih zdravljem i mirom. Pripremam prosperitetnu budućnost za svakog od njih. Stavite ovu molitvu pod jastuk danas. To će raditi čak i dok spavate. Reči će se umnožavati u duhovnom svetu. Oni će naći odjek u božanskom srcu. Oni će proizvesti voće koje će trajati generacijama u vašoj porodici. Blagoslov koji danas postavljam će se proširiti na vaše unuke i praunuke. Znam da ste pokušali i druge molitve ranije. Znam da ste već dali mnogo obećanja. Znam da se ponekad umorite od čekanja. Ali došao sam da ti kažem da je došlo tvoje vreme. Vrata koja su bila zatvorena sada će se otvoriti. Mršava sezona je završena. Sezona obilja je počela. Vreme za plakanje je prošlo. Došlo je vreme za osmeh. Sutra kada se pogledate u ogledalo, vidjet ćete drugu ženu. Vidjet ćete nadu u svojim očima tamo gdje je nekada bio umor. Vidjet ćete veru tamo gdje je ranije bilo sumnje. Vidjet ćete snagu tamo gdje je ranije bila slabost. To je zato što sam stavio novo pomazanje na vaš život. To je zato što sam obnovio tvoju snagu kao orao koji se uzdiže visoko na nebu. Reći ću ti tajnu. Kada izgovarate imena svoje dece u ovoj molitvi, ja urezujem svako ime na mom srcu. Ne zaboravljam ni jedan. Nosim ih sa sobom gdje god da idem. Lično vas predstavljam božanskom srcu. Govorim o kvalitetima svakog od njih. Branim budućnost svakog od njih kao da su moja deca. Sto u vašoj kući će ponovo biti u izobilju. Frižider će biti pun. Ormar će imati novu odeću. Cipele vaše dece neće biti probušene. Račun za struju neće biti odložen. Novac za zakup će se pojaviti u pravo vreme. Lek koji vam je potreban će biti na dohvat ruke. Škola vaše dece će biti plaćena na vreme. Organizujem vaše kućne financije kada se molite u veri. Pomeram ljude da plate ono što vam duguju. Otvaram mogućnosti za dodatni rad. Činim da se zaboravljeni novac pojavi. Šaljem blagoslove kroz ljude koji čak i ne znaju vašu potrebu. Umnožim ono malo što imate, tako da je dovoljno i još uvek gotovo. Ako ste nezaposleni, pripremit ću upražnjeno radno mesto posebno za vas. Ako radite, ali plata nije dovoljna, otvorit ću priliku za dodatni prihod. Ako imate mali biznis, poslaću klijente koji će učiniti da raste. Ako zavisite od drugih, ja ću dodirnuti njihova srca kako bi bili velikodušniji. Štitim vaše zdravlje i zdravlje vaše dece. Ja otjerati svaku bolest koja pokušava da se približi svojoj porodici. Ja ojačam odbrambeni sistem svakog tela. Ja lečim bolesti koje su već instalirane. Dajem mudrost lekarima koji vas leče. Ja pravim da lekovi rade bolje. Ubrzavam oporavak od bilo kog zdravstvenog problema. Večeras stavite čašu vode na kuhinjski sto. Molite se nad ovom vodom za blagoslov za svoju porodicu. Neka ostane tamo do sutra ujutro.
Zatim, dajte gutljaj svakoj osobi u vašem domaćinstvu. To je jednostavan, ali moćan ritual porodičnog zajedništva i duhovne zaštite. Voda će nositi blagoslov na svačije telo. Čistim tvoju kuću od sve loše energije koja je ušla kroz zavidne oči. Čistim svaku sobu od negativnosti koju su izazvali zlonamerni posjetioci. Odbacujem svaku lošu reč koja je izgovorena u vašoj kući. Razbijam svaku kletvu koja je poslata protiv vaše porodice. Pretvaram vaš dom u utočište mira u koje ulazi samo dobro. Vezati belu traku za ručku glavnih vrata vašeg doma. To može biti mali komad bele tkanine ili jednostavna traka. To je znak da je ova kuća pod mojom posebnom zaštitom. To je znak koji će anđeli prepoznati. To je upozorenje silama zla da ljudi koje štitim ja žive ovdje. Radost će se vratiti u vaš dom. Smeh vaše dece će ponovo odjekivati hodnicima. Pevat ćete dok radite kućne poslove. Vi ćete želeti da uredite kuću sa pažnjom. Želećete da kuvate posebna jela za svoju porodicu. Osjetit ćete zadovoljstvo da se brinete o svom domu jer će biti pun nade. Dodirujem srca vaše dece da budu poslušni i poštovanja. Pomažem im da shvate poteškoće kroz koje porodica prolazi. Dajem im zrelost da sarađuju bez prigovora. Činim da se ujedine oko vas kao zid ljubavi i podrške. Učim ih da vrednuju žrtve koje činite za njih. Ako imate decu daleko od kuće, ja se brinem o njima gde god da su. Štitim ih na putevima kojima putuju. Držim ih u gradovima u kojima žive. Stavio sam dobre ljude da im pomognu kada im je to potrebno. Činim da te se rado sećaju. Vraćam ih da je posete kad god je to moguće. Znam da se ponekad osjećate sami noseći težinu kuće. Znam da ponekad poželite da imate više podrške. Znam da se ponekad umorite od toga da uvek budete jaki u porodici. Ali došao sam da ti kažem da nisi sam. Ja sam sa tobom. Ja sam tvoje društvo u neprospavanim zorama. Ja sam tvoja snaga kada se osjećaš slabo. Molite ovu molitvu svakog dana sljedeće nedelje. Ujutro kada se probudite i uveče pre nego što odete na spavanje. Shvatit ćete da će svaki dan vaša vera rasti više. Primetit ćete da se okolnosti oko vas postepeno menjaju. Osjetit ćete da se težina problema smanjuje. Vidjet ćete jasne znakove da se vrata otvaraju. Ostavljam svoj mir ovdje. Ostavljam svoju zaštitu koja pokriva ovu kuću. Ostavljam svoje programirane blagoslove da se manifestuju u životu ove porodice. Ostavljam otvorena vrata, tamo gdje su ranije bili samo zidovi. Ostavljam osvetljene staze gdje je ranije bio samo mrak. Ostavljam nadu usađenu u srce svake osobe u ovoj kući. Molitva koju ste danas napravili dugo će odjekivati nebom. Svaka reč će uroditi plodom. Svaka suza koju prolijete pretvorit će se u radost. Svaki uzdah poteškoća pretvorit će se u uzdah olakšanja. Svaka noć lošeg sna postaće noć mirnog odmora. Svaki težak dan postaće dan pobjede. Napišite u komentarima: moja kuća pripada svetlosti. Podelite ovaj video kao čin vere. Vaše deljenje će blagosloviti druge porodice kojima je potrebna ova molitva. Vrati se sutra. Ja ću biti ovdje i čekati da vam dam sljedeće otkriće. Pretplatite se na ovaj kanal da biste primali sve moje poruke nade i zaštite za vašu porodicu.